Kinong hikai hapok kalama jong Federation of All School Teachers of Meghalaya, FASTOM. Haka arpun reu terik unai luar kilalet ya kendo, ya Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma, bandawa ban kentiu no ya borok skul ad hoc, syagi skul deficit. Kenang baki no hikai skul, kinom dan kamsyo banemi surok bandawa, ban kentiu, ya ketulop jongki. Presiden ke FASTOM ubak Kenneth Chadap ula pentip bagi senjuk keladawa na kesorkar, bagadai ban kentiu no ya borok, Shihajar Praspa San Penyotlik School Ad Hoc akan Kejelau kentup nadu ki skul lower primary, upper primary, secondary, but higher secondary. Oleh itu, bahagi skul lower primary kidan Sanspa San Puprateli skul, but Shihajar Sispa kan rengut kino hikai. Haga kerdan upper primary kidan Praspa Sautuli skul, but Lai Hajar Laispa nyokun rengut kino hikai. Haga kerdan secondary kidan Laispa Prapuprateli skul, but Ar Hajar Sispa Andrup Sangut kino hikai, but haga kerdan higher secondary kidan Hendrupu Nyoteli skul, but Sauspa Arpun rengut kino hikai. Ubak Kenneth Chadap uliya tu ba kejingnya keren buat Menteri Rangba Kejelau kalau kau bersengut tenat namar lakot lang yau director ke School Education and Literacy Banedon lang. Bad ulah airu kejing kular bu unsa kot ekran biang hapo unai weng menta kesenem. Haba betah aki officer bagi dai ban bu jing tho ban pendap no kene kakam hapo ubnai balabu. Ubak Kenneth Chadap uloong bau Menteri Rangba ulu pentip bakadau jong kejing simpor ban kot ekran kedai tang namar bakasorkar ke haban petshwa ya kejing long jingman kapla tengka. Na kebentar ban ai ya kejing dawa kino hikai ad hoc ke badan Nyo Hajar Prapu Arngut Baro. Ngila ai si ai ke memorandum wat Hamadan Malki haka arpu pratere agos ar Hajar kat kendai ru ya kan ya kaju ke memorandum ngila ai bat mai ila kular haka to kapor be insakot yang i hapo Disember dan rei na kadau jong kan ya ka first covid second covid kala apan slam no to kam lei ra tan rei ngila yo ban ya keren bah menta ka seni ngila smutenat bah kata kejengnya keren bat ngila ong pek bah hadin bangimi nang ni mo kinong hikai baro khaj haka state ki ap yang ya ka kubor mo kim kwa asu ban yo sngau ya kata ka kubor ka basu ong ap si ap dan rei menta ka sni ngi sngau scam namar lakot ru yo director anta lakot ru saya iwe officer jong ka education department baka ai ka bang ya keren la note down hang to ngila kerpat bi in khot no yang ni hapo Oktober ten rei ong pek ngadang bun kam palat hu Oktober lakum no hapo uno bombaran sakot te ila ong ye gitu ki officer jong iki badan hang toru semua bahan note down bahan pendap no iki kam barokan hapo no bombar ban khot te balai ka simpor sa si benai ar benai namar ba hapek ya ka financial condition kalong kumno ka pisa ka tengka ka biang ne am ban ay kata ka jing dawa mo te nak takadaw kan te mangiru ngila menjur hi bat nginget hi ba kani ka jing ya keren kalong ka jing ya keren ka bahasa iso bat ngi ngau scam hadu kata ba na kaliang CM inle hi ke ka ba batam na ka benta ki adok pi kum CM te pa jong ka state te ha perkhat ru ya bun ki ki kategori semua dan rai mangi pat ngi ong pi hap sim kya kan ye kini namar balai kini kila cross te ya ka arpusan senem mo nak tagadau lakum no damla ban upgrade ya ki saka deficit system ru upgrade no ya ki saka deficit patan kan